Assalamu alaikum bizning qattaloqchilar. Biz hozir Qadamjoy rayonining Bayaman bozorining chiqish tarafining bosh jag'ida turamiz. Bugun bozorni ushul jag'idan boshladik mana. Aqirqi tarvuzlar sotib жатат. Bu yoqda To'ymo'yindan kelib turib, u yoqda tovuq bozorlarda tartib, bu yoqda mol bozorlarda tartib, bu yoqda bo'lsa diqqan bozorlar. Qadamjoy media YouTube kanalı ushbu kanalga qatnashsangizlar, o'shul videolarning barlig'i chiqadi. Bozorda bolalar ko'p tursa. Bu mening hobbim, qiziqamdi. Chunki sizlarga doim yaxshi, pozitiv, foydali жаңалықтар chiqarib turamiz. Siyosatdan olishmiz. Biroq qisqa jarnamalar chiqib turadi. Jinlenmengizlar. Seviyorlarning ақшасын alganmiz, o'shonday bizning tirikchiligimiz o'shol bilan. Platni reklamalar o'shoga ko'rib qo'yingizlar, jinlenmengizlar. Kanalga qatnashib qo'llab qo'yingizlar. Qadamjoy mediamizning Qattaloqchilari, ko'rmanlari, sizlarga dag'i bir sonun jarnama. Men hozir Qadamjoy shahribizning janida Pulgon degan yerda turaman. Bilasizlar, Pulgonning o'rtasida ele do'ngdi sayda emas. 30 sotik ushul yerda yer bog'i menen sotiladi ekan. Basi tömöndögi nomerlarga so'zsiz meniyat qilib chalingizlar. Kelishim turda atayın aytmadik, sebebi arzon, срочно sotilish kerak, o'shondan arzonroq. Buna артымда turgan Malina bak shunchalik meniyat qilib tigibdir. Dokumentlari бүт bari joyinda, aytmoqchi dokumentini aytib ketayин. Uy salsa дағы bo'ladi. Rossiyaga бүтті. Bo'ldi emi, Rossiyaga barishning keragi yo'q. To'xtatыңызlar Rossiyani. Shu yerda olingizlar dag'i biznes boshlangizlar mana. Malinaning bahasi hozir mana qarangizlar mana. Malinaning bahasi hozir bugungi kunda 190 so'm, 200 so'm bo'ladi. Так что test chalingizlar dag'i olib qo'yingizlar. Okey. Ushul yerda mana To'ymo'yindan ushul akamiz bizni sotaversiz-ku. Assalomu alaykum, qandaysiz? Az qoldi. Buna az qoldi deb. Arzon bo'ldi. 25 kilogrammi? 20 so'm qo'ydi. 20 so'm bo'ldi. Paketi 100 so'm. Hozir men dag'i uchovini oldim mana, tug'anlar. Bor bo'lingizlar mana. Tarvuzlarni akamiz olib upakovka qilib жатат bu yoqda. Aqirq tarvuzlar. To'ymo'yindan kelgan qo'ni. Bularga To'ymo'yinda o'zida pishdi va? Yo'q, qozoqqa. Qozoqqa. 50 so'mdan bu? Bilas, 50 qo'ydi. Kilogrammi 50 so'mdan. Buni akamiz jeb ko'rib o'tadi mana. Qanday ekan tarvuz aka? Tarvuz zo'r ekan, qana. Assalomu alaykum, o'tib ketaychi. Bor bo'lingizlarmi? Qana bir kesaylik-chi, kesib qo'yib turja. Bismillahirrohmanirrohim mana. Jeyveraymi? Alloh rozi bo'lsin. Mana shu yigitlarga da rahmat mana. Tarvuzni olib kelib, bismillahirrohmanirrohim. Shirin ekan. Qadamjoy media. Mana qarangizlar. Jup qilib ham o'sdan jeb qo'yamayman. Pochog'ini. Уже tarvuz pishib jetilibdir ha, shirin ekan ha. O'ta shirin ekan mana tuğanlar. Bu jag'ida bo'lsa mana akamiz. Qovunlar qayerdan? Qozog'istondan keldimi? Ha, bo'ldi, mana yigitlar olib kelibdir. Yigitlarga da rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shunday eldi qovun menen qamsizlab olib ketdi. 50 so'mdan ekan kilogram mana. Mana akamiz krutoy ekan mana. Bahab. Boshliq ha, bo'lmadi. Nega tap-tap chashib qoldi. Mana like bosganlar shundan mashina haydash nasib qilsin. Bo'laveradi. Bu joqda da tarvuzlar, bu joqda jayma bozorlar mana. Jayma bozor. Okey. Mana jempillar. Şu kommentariyada yaxshi o'y fikr qoldirib, like'ni 500 ga yetkazsangizlar, keyingi videoda keyingi juma shu jayma bozorida o't tartib sizlarga chiqarib beraman. Hozir juringizlar ham sizlarga. Bu jog'ina qarab yurib turaylik. Jayma bozor. Ne joydan burilamiz? Kun issiq bu joqda. Katikalarda kiyip aldım. Aka kamzırlar qanchadan buna? Ular 550 so'mdan ekan. Jempirlerchi malar? 900 so'mdan ekan. Qarasangizmi? Sonun ekan. Bozorning boshida, jayma bozorning boshi. Nolar da yaxshi ekan ha? 500 so'm. Kapshonlarchi bular? Talstopkalar. 800 so'mdan. 800 so'mdan ekan. Qirg'iziston. O'zini o'ndirishni qo'ldaningizlar mana, bars. Qirg'izistondan chiqib o'tadi ekan.
Mına emeler. Толстовкалар қараңыздар. Мына 800 сом, 900 сом екен бәрі. Bakıyoruz şu yerге. Қаншадан бұлар? 400 сомнан екен мына джемперлер. Классика менен той топоғы үстіңіздерге кигенге мына. Мыналар қаншадан екен? Жақсы екен бұл дағы. 1300'den kemi бар екен мына кандырлар чынна. Киімдер. Күзгі киімдер. Жана айттым ғой, ушул видеого жакшы лайк менен просмотр кылып берсеңиздер, эмкиде бүт күзгү кийимдерди бир чекеде сиздерге көргөзүп тартып кетемин. Мына камзырларчы? Bunlar 500-600. Чоңураак кишилерге экен булар, а? 600 fabrika. Bazı 500. Арзан экен мына, караңыздар. 500 сом, 600 сом. 500 сомго чай ичип коюп атасыздар азыр. Evet. Мына бул материалдар. Жүрүңүздөр, эми сиздерге бир жаңылыгым бар. Ilgari ушинтип видеого тартканга ушунчалык уялат элем туугандар, мынтип бассам адамдар как будто мени урушуп бере тургандай уялып, тартынып. Мынакей. Базар. Сагыныңыздарбы базарда алыстагылар? Великтер мына. Великтерди дагы. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Şu жигит көрүп коюңуздар, эң сапаттуу велосипедтерди сатат. Булар күчтүү бала. Карасаңыздар. Олар чоңдору канчадан эди, э? 8,5-9,5. Кичинекейлери-чи мыналар? 6,5 миң. Булары? 5,5 миңден, а? Мына бушнелерчи? 4,5 миңден 6,5 миңгече. 4,5 миңден 6,5 миңге чейин, а? О, коляскалар тартып көрүңүздөр. Детскилерчи? Kızılдар. 4 миң, 4,5 миң, 3,5 миңден башталат. Birinci Katar. Ошол жерден ушул жерге келип бизди аттуу сатсаңыздар, бир 200, а? Скидка кылгын. Сөзсүз. Так, ошондой эле. Бул жерде жүрүп келгенибизде сиздерге өткөндө люстраларды тарткан эле мына. Ушул жерге келесиздер мына. Канай? Чоңдордон кана кимдер бар? Мына ушул жерди сунуштайм сиздерге, өткөндө ушул жерди реклама кылганмын. Сөз берген элем, дагы бир жолу реклама. Эжа, кандай ушул жердесизби? Кандай? Жакшысыздар, ден соолуктар жакшыбы? Илип коюпсуздар го сонун кылып. Сөз бердим эле, сөзүмдө туруп келдим эже. Жазып илип коюпсуздар а бааларыны. Обо, эже. Кызыктырат экенсиз адамдарды энди. Мына 2500'den эки мындайлар, мына 1800 сомдон. Ушунду зор кылыпсыз эже, жазып билип коюлган. 1800. Бул айтылган баадан кичине түшүп берсе керек, а? Комплект 5-өн 6-ына ар бир бөлмөдөн алмаштырам дегендер. Мына 5500 экен туугандар. Эң дерзкий ушул окшойт. А жок, мына 6500 мыналар экен. Караңыздар. Өтө сонун люстралар. Бул жагы да 3800. Мына вообще мына эже. Булар каяктан жасалып келинет? Собрать этебиз. Өзү негиз каяк производство? Чинабы? Кытай. Мына тарелкаларыңыздар канчадан? 800'ден, мынакей. 800 сомдон. Кыскасы мына баалары жазылды. Ушул жерге келе бересиздер. Жаңы ачылдык. Өткөндө да эме болгон, акырындан көйт. Мына караларыңыздар бу жазып атсыз да? 5,5 миң сомдон экен. Майлы иштериңизге ийгилик. Мына тартып койдук. Мына жерде да тарттык. Мында дагы бар экен мына кафелерге. Мынакей. Ассаламу алейкум. Кең чыгасызбы? Сүйлөсөңүз чыгасыз да. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ресурстарыңыз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Жениме кат алгыла. Комментарий жазып, лайкты баскыла. Эмне алып келдиңиз? Бешин сап көрдүм. Эч нерсе. Базарга айланып келдиңизби? 100 мада болдубу? 100 мада болду. Болду. Мына ушул биринчи катар. Биринчи катардан басып келгенде ошол детский манерлер тагылып турат. Ушул жерден эле бурулуп ушул жерге келесиздер. Мына ушул жерден туруп аласыздар мына. Мында кылып базар катталып коюңуздар бизге дагы.